Danas smo potpisali ugovor o stipendiranju đaka generacije, potpisan je ugovor sa Filipom Totom, stipendija u iznosu od 40% od bruto proseka zarade u Republici Srbiji će se isplaćivati na 10 mesečnih rata đaku generacije. Stipendija se isplaćuje godinu za godinu. Obaveza našeg Filipa je da upiše narednu godinu i da bude prosek iznad 8. Takođe, postoji mogućnost i za vreme apsolviranja da u narednih 6 meseci apsolventskog staža se ova stipendija produži. Upisao sam Fakultet tehničkih nauka, softversko inženjerstvo. Smatram da će softversko inženjerstvo biti savršen zanimanje za mene i imam planove da se vraćam u Sombor nakon što završim studiranje.